Watang ya kam khayi paten la shong sahu do barjala la kata pusnam lem la manleye tinalo kata ke ke bangila menespek bangida ya kari berkerja beliau ikran ya kaniru nama babaro hi nilai sahi dalam jong hikmat sisa ke an kedon kabanyada berkenti khayi paten jongi ukhasi kabangitip kum ka trading mainon tribal regulation act shejak daispa sempusau barhani po jokani ka act kedon section 3E subsection B and C kabaong radaki apply termination group dila reject sama kini ki section dila patai syai kedal ada umdan ukhasi ubatre ratu keju becet kam hanta mila banai ya ka trading lesson hendrai kumabaro hi yatim babuni hina kidukan jong barjala khasi jumi uta lala shimpi ka trade kedeni keluar jong kani ni semua hokshu bangin nang ai termination yaki barjala baki di pun hang ya po kas apo kanika regulation kaba la man yada bathang la yo barjala man khni yaki paten jumi khasi kawelu iha patip shai bakani ka trading mainan tribal regulation act shijak naispa sanpusa kamdai re ka an kaban jinre pisa yano reno ne ya ka council hendrai ka dai ka an kabanyita patungklanya khayi paten jongi ukhasi